Mamed Čaušević, otac Armana Čauševića. Arman je rođen sa strabizmom, mislimo da je to nekad po nama bilo vidljivo 3. i 4. mjesec njegovog života, možda 9. ili 10. mjesec da smo ošli na prve pretrage. Nismo bili zadovoljni ishodom tih pretraga u Sarajevu, nismo dobili neku, ajmo reći, dijagnozu koja je bila konkretna. Problem je pokušan riješen na pogrešan način, lijepljenjem flastera, nekim kaprima i tako tim nekim vježbicama koje u tom trenutku ništa nisu značile, nego su po meni vidjelo se da se situacija možda čak i pogoršala, izvinjavam se. Nakon možda tih prvih pregleda, pola godine do godinu dana smo, moramo reći tako žargonski, presekli, odlučili smo se za Sveti vid, čuli smo za doktora Rudolfa, o njemu sam čitao dosta. Doktorica Tamara je radila prvi pregled i bili smo jako zadovoljni. Nakon toga je doktor Rudolf potvrdio u suštini tu njegovu problematiku. Tu nam je rečeno da bi bilo bolje da se što prije taj problem riješi i mi smo tako i uradili. 2 do 3 mjeseca nakon tog pregleda smo odlučili da Armana dovedemo na operaciju, prije toga naravno smo radili nalaze i to je to. Ishod je bio odličan, mi smo vrlo zadovoljni, hvala Bogu, razlika je evidentna. Operacija strabizma rođena prije 3 mjeseca, Arman je imao strabizam na oba oka, na jednom posebno. Poslije operacije oba oka su paralelno, što mu omogućava pravilan razvoj vida.